بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار turashimira Allah subhanahu wa ta'ala tubanje izina rye Mana nyagasani turagushimira ko nema zawe uduhundagaza uburuko bwije nuko bukeye tugusaba yuko wahundagaza amahoro n'imigisha ku ntwa yawe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam we nabi we n'abaswahaba be n'abazakomeza gukurikira iyo nzira kuzageza ku munsi w'imperuka dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko natwe yadushira muri abo ngabo bakurikiye iyo nzira nziza y'umuyoboro w'intwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam dukomereje mu somo ryacu rya tauhid aho tugeze mu somo rya gatatu muri cyo gitabo twigiramo tugendera turebera hamwe kuri aya aho Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ati nta yindi mpamvu yanjye yo kurema amajini n'abantu uretse kugira ngo bansenge no kuvuga ngo impamvu nyamukuru yo kuba Allah subhanahu wa ta'ala yaraturemye no kugira ngo tumusenge nta kindi Imana yigize ituremera uretse kugira ngo kumusenga bivuga ngo impamvu yo kubaho kwacu aha kwisi no kugira ngo dukore ibada no kugira ngo dukore ibikorwa bishimisha Imana tureke kuyisuzugura mu buryo ubwari bwo bwose Allah subhanahu wa ta'ala muri aya aratwereka impamvu yacu nyamukuru yo kubaho kore ibada hanyuma Sheikh mu gitabo cye aratubwira ati وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به أتنا abantu bose bangikanye Imana aho bava bakagera bemera yuko burya Imana ariyo yaremye bemera ko Imana ari itanga urubyaro bemera yuko Imana ariyo itanga imvura bemera yuko Imana ari itanga amafunguro bemera yuko Imana ari ikora buri kimwe cyose hamwe no kubyemera ariko ntibibabuza kugira gute kuba hari ibindi bafite banyuraho kugira ngo bayigereho niyo mpamvu nushaka kwitegereza nk'abakristo bemera ko Yesu ariyo nzira yo kugera ku Mana urabona ko bemera Imana ariko bakemera ko kugira ngo ugere ku Mana uvugane nayo hari ugomba kunyuraho ibyo rero mu myemerere yuzuye biba ari ikosa umuntu ntashobora kwemera Imana ukuyemera kuzuye 100% mu gihe yemera ko hari ikindi yarakwiye kunyuraho kugira ngo yigereho kwemera Imana byanyabyo ni bihe tauhid ni yihe tuvugaho nukwemera ko igihe ushatse kuvugana n'Imana yawe wagombye kuyihamagara nta handi ugize gute nta handi unyuze direct kwa Allah subhanahu wa ta'ala igihe umushaka ni ugomba guhamagara niyo mpamvu abaquraishi babajije intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ati tubwire ku Mana yawe aqaribun nunajihi ese Imana yawe ituri hafi tuyongorere mu kuyiganiriza mu kuyisaba tuyongorere wendi turi hafi am ba'idun nunadi cyangwa Allah subhanahu wa ta'ala ari kure kugira ngo tumuvugishe bisaba ko tuhamagara mu jwi rirerire mu yindi riwaya mu yindi mvugo iyo bashaka gusaba Imana baruriraga bakajya ku musozi hejuru bakumva yuko nibagera ku musozi hejuru aribwo Allah subhanahu wa ta'ala ari bubashe kuba yabumva kuko babegereye igicu intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam baramubaza bati ese iyo Mana yawe tubwire iri kure kugira ngo tuyivugishe bisaba ko duhamagara mu ijwi rirerire cyangwa turi hafi tuyongorere nabwo yatwumva Allah subhanahu wa ta'ala amanura aya avuga ati wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun Allah subhanahu wa ta'ala amanura ayati wa idha sa'alaka ibadi anni yewe Muhammad abagaragu banjye nibaramuka bakumbajije bakakubaza ese Imana irihe tugira ngo tuyisabe niki cyatuma Imana itwumva fa inni qarib mu byukuri ndi hafi cyane yabo bisobanuye ngo ntago bikeneye ko burira ku musozi ntago bikeneye ko haraho banyura fa inni qaribun ndi hafi yabo ujibu da'wata ad-da'i idha da'an subiza ubusabe bwa buri wariyo wese nsabye igihe cyose agize gute ansabiye bityo rero bavani wa Islam bariya babangikanye Imana muri rusange bemera ko ari Imana yabaremye bakanemera ko ari Imana ibaha amafunguro bakanemera ko ari Imana ikora buri kimwe hamwe nuko bodisi bafite ibindi banyuraho kugira ngo bayigereho ibyo rero nibyo twita shirki kuba hari ikintu washyiraho kugira ngo ugere ku Mana urugero ukavuga ati mwizira rya kanaka
la riba ari ikosa. Niyo mpamvu bismillah bisobanuye ku izina ry'Imana, ni nkaho bawiragije Imana ugakuraho n'ibindi byose ushobora gucaho kugira ngo uyigereho. Turi kumwe abayisilamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muri Qur'an aratubwira muri suratu Zumara aya ya 43 kugeza kuri aya ya 44 agira ati amittakhadhu min dunillahi shufa'a qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun. Allati ahubwo bo bishyiriyeho ibindi bazajya banyuraho kugira ngo bibavuganire ku Mana. Ashufa'a bima'ana alwusata, bariya bishyiriyeho ibindi hagati yabo n'Imana, nukuvuga ngo kugira ngo bagere ku Mana hari ibindi bishyiriyeho bibavugira. Umuntu ashobora kuba yashaka kuvugisha Imana agasaba uwapfuye. Ibyo nibyo turi kuvuga ahangaha, ni ikosa muri tawhid ko wabwira umuntu uhambye mumva ngo akuvuganire ku Mana. Imana iravuga iti qul Muhammad babwira uti awalau kanu la yamlikuna shay'an. Ikintu gitangaje nuko bariya babwira ko bavuganira ku Mana bapfuye batakiriho, nabo ubwabo ntacyo bakwimarira. La yamlikuna lahum shay'an, ntacyo babamarira, hamwe nuko nabo ubwabo ntacyo bakwimarira. Turi kumwe abayisilamu. Wala ya'qilun, ndetse nta n'ubwenge abo bakora ibyo ngibyo baba bafite. Kuvuga ngo nta bwenge umuntu uhamagara uwapfuye, ntabwo abakoresha ubwenge. Ubwenge buzima nawe ubwawe uramutse witekerejeho, ntabwo ubwenge buzima bukwemerera yuko wahamagara umuntu uhambye mumva ngo akubwirire Imana. Wowe uri muzima, we yarapfuye. Ni gute uyu mupfu yakuvuganira ku Mana? Ntabwo bishoboka. Umuntu utariho ni gute umubwira ngo akubwirire Imana ikintu runaka? Hari abandi bifashisha amajini n'amashitani kugira ngo bavuganire. Ibi byose niryo bangikanyamana tuvugaho abayisilamu. Tawhid nzima, imyemerere mizima ya Kiislamu ni kwemerera ko igihe ushaka kubwira Imana hari ahandi uca, ni kwemerera ko hari ikindi ushyira hagati yawe na Allah. Tawhid ni iki? Tawhid ni uko igihe ushaka kuvugisha Imana yawe nta handi ugomba guca, ugomba kuyihamagara direct. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muri hadithi Abi Huraira dusanga mu gitabo cya Muslim, thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب. إنما إيمانا مري حديث يفزكم من وكزر جندر ريريكان أشعث إمساتية تغرغر نيزا إمساتية دا سوكوجي أغبر يعني مغبرة قدماه بلنجب جوزيفون بيا هندان يسغنا بكبير كل جندر ريري يمد يديه إلى السماء أزامر موكو مكيرير يا ربي يا ربي يزام يا موكو هم غريمانا تيوي مرزي وانجي bisobanuye iki? Bisobanuye ngo yemera ko ninde wamufasha mu bibazo afite muri ruya rugendo ni Allah. Iyo niyo bita tawhid. Kuba igihe ugeze ahantu hari ingorane ntabwo ugomba kuvuga ati mu zina rya kana kansabira Imana inkorera ibi, no, ahubwo ugomba gusaba Allah subhanahu wa ta'ala direct. Lidhalika shafa'a kugira ngo yakirwe, ubuvugizi, gusaba ubuvugizi ku Mana kugira ngo bwakirwe hagomba kuba hari ibintu bigera kuri bibiri. Icyambere nicyo bita idhnu Allah lishafi', no kuba Imana itanga uruhushya kuri wa wundi usaba kugira ngo agukorere shafa'a, agukorere ubuvugizi. Turi kumwe? No kuba Imana yamuhaye uruhushya. Turi kumwe abayisilamu. Urugero natanga ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ku munsi w'imperuka, abantu nibamara kuzuka bagahagarara ku zuba rikabakubita kweri, nta muntu n'umwe uzaba ufite uburenganzira bwo guhagarara imbere y'Imana ngo avuganire abantu uretse intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kuko tubisanga muri hadith ubwo abantu bazagenda bajya ku ntumwa zitandukanye. Ibrahim ababwira ati nanjye ubwanjye nifitiye ikibazo runaka, Musa nanjye ubwanjye nifitiye ikibazo runaka, Isa nanjye ubwanjye nifitiye ikibazo runaka. Intumwa zose zifite ikibazo kizibuza guhagarara imbere y'Imana no kuyivugisha, uretse intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Niwe Imana subhanahu wa ta'ala izemerera kugira icyo avuga. Nibwo azabwira Imana ati ya Rabbi sallim sallim, aradusabira amahoro kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi girira impuhwe iyi umma, girira impuhwe bano bantu bahagaze kuri iri zuba. Yubama imbere y'Imana, namara kubama imbere y'Imana, Imana imubwira ati ya Muhammad sal tu'ta, saba icyo ushaka uragihabwa, waqul tusma', uvuga icyo ushaka urumvwa, washfa'a tushaffa'a, ukorere shafa'a, ukorere ubuvugizi abantu bawe, ndi tayari kuba nakubumva ubwo buvugizi ugiye gukora. Ukorere ubuvugizi abantu, ndakumva igisubizo kandi ndakiguha. Ni nayo dua dusaba ngo ati Muhammadan alwasilata walfadilata wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Niyo dua tumusabira yo kuba ari uzakorera ubuvugizi abantu bose ku munsi w'imperuka.
bisobanuye ngo uriya muntu uhambye mumva uhamagara ukamubwira ngo nsabira ku Mana ikintu runaka, impamvu Imana idashobora kumusubiza ni ukubera iki? Nuko nta burenganzira afite bwo gusaba Imana, nawe ubwe yarapfuye. Icya kabiri ni ukuba Imana idashobora kwishimira buriya busabe agukorera na buriya buvugizi, kubera ko nta burenganzira bwabyo bifitiye. Imana subhanahu wa ta'ala ikatubwira ati amittakhadhu min dunillahi shufa'a qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun qul lillahi ash-shafa'atu jami'a. Muhammad bwira abantu uti ubuvugizi bwose bashaka yuko bakorerwa ku Mana ni Nyagasani wenyine ufite uburenganzira bwo kubwemera. Nukuvuga ngo we hamwe no guhamagara Yesu, we hamwe no guhamagara icyo ushaka, ugahamagara sekuru wapfuye, ugahamagara icyo wahamagara cyose, lillahi ash-shafa'atu jami'a. Menya ngo Imana yabishatira byakira, iyo itabishatse ntibyakira. Bisobanuye ngo uriya nta burenganzira afite bwo kuba yagusabira yarapfuye ahambye mumva, kubera ko Imana nitanga uburenganzira bw'uwari wese wakorera ubuvugizi mugenzi we. Lahu mulku as-samawati wal ard. Mwenyezi Mungu ni ufite ubwami yaba ari mu ijuru no ku isi y'Islam, mu birere byose. Ni Nyagasani ugenga ibirere byose, ni Nyagasani ugenga ijuru, amajuru yose abaho, ni na Nyagasani ugenga isi tubaho. Nta na kimwe wakora kitagendanye n'icyo ashaka ngo kibe. Niba yarakubujije kugira bushyiraho ngo bagusabire ku Mana barapfuye, ukabikora umenye ngo hadihi shafa'atun manfiyya. Ubu busabe ushaka ko bagukorera buri manfiyya marduda, Imana irabugusubiza. Gusaba bapfuye ngo bagusabire ku Mana, Imana ntishobora kumva ibyo bintu. Gusaba amashitani ngo bagusabire ku Mana, ibyo ntibibaho. Ariko biremeye ko wabwira umuntu muzima ngo agusabire ku Mana. Umuntu muzima kugusabira ku Mana biremewe, ariko nawe ugomba kuba yuje ibintu bibiri. Icya mbere hayyan, kuba ari muzima. Ninde wagusabira ku Mana Imana ikakira ubusabe bwe cyangwa ubuvugizi yagukorera? Icya mbere an yakuna hayyan, kuba ari muzima. Ash-shafi' la budda an yakuna hayyan, no kuba ari muzima nicyo cya mbere. Icya kabiri qadiran, kuba nashoboye kuba yagusabira. Kuba ashoboye kuba yagira gute? Yagusabira, kubera ko ashobora kuba atabishoboye. Icya mbere nuko agomba kuba ari muzima ubwira kugusabira kandi abifitiye ubushobozi, kubera ko wapfuye nta bushobozi afite bwo kugusabira kandi yarapfuye. Turi kumwe abayisilamu. Allah subhanahu wa ta'ala mu yindi aya aratubwira ati wayabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wala yanfa'uhum. Mu by'ukuri abantu bifitiye ibindi basenga mu cyimbo cyo gusenga Allah, ahubwo hari ibindi bafite bisengera, ibindi bitari Imana. Ma la yadurruhum, ibyo basenga ntacyo bishobora kubatwara kibi, wala yanfa'uhum, nta nicyo bishobora kubamarira cyiza. Nuvuga ngo ntiwabisaba ushonje ngo biguhe ibiryo, ntiwabisaba urwaye ngo biguhe umuti, nta nicyo bishobora kuguteza cy'ikibazo mu buzima bwawe. Ikintu cyose kidagufiteho inyungu, kitagira nicyo kigutwara, ni gute cyagira icyo kikumarira? Ntabwo bibaho. Wayabuduna min dunillah, ahubwo abantu bifitiye ibindi basenga mu cyimbo cyo gusenga Allah subhanahu wa ta'ala. Ma la yadurruhum, bidafite icyo byabatwara, wala yanfa'uhum, bidafite nicyo byabamarira. Imana subhanahu wa ta'ala ikavuga iti ma la yadurruhum wala yanfa'uhum wa yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah. Abo bantu uramutse ubabajije ati kubera iki musenga ibintu bidafite icyo bibamarira, bidafite n'ikintu kibi byabatwara, barakubwira bati haula'i shufa'auna 'inda Allah. Bariya dusenga shufa'auna wusata'una, nukuvuga ngo nibo bari hagati yacu n'Imana, nibo batuvuganira ku Mana. Nuvuga ngo hari abantu bizera ko bo idua basaba Imana idashobora kwakirwa keretse bayishyizemo kanaka, mu izina rya kanaka wapfuye utakiriho, mu izina rya kanaka uhambye uri mumva, mu izina rya kanaka ukorana n'abashitani n'ibindi bigiye bitandukanye. Imana iti ubabajije ngo ariko musabye Imana direct mutagize ahandi muca byabatwara iki? Barakubwira bati wapi, gusaba Imana kugira ngo tunyere kuri uyu nuko uyu ngo afite imbaraga afite ufitiye ku Mana atuma idua zacu zakirwa. Fahada dalala, ibi ni ukuyoba, ni ubuyobe bwonyine bayisilamu. Allah subhanahu wa ta'ala afite ubushobozi bwo kugusubiza n'ahandi unyuze. Turi kumwe bayisilamu. Intumwa y'Imana, Imana ikayibwira iti qul, babwira uti atunabbi'una Allah, atukhbiruna Allah bima la ya'lamu fi as-samawati wala fi al-ard. Koko ibyo muri kubwira Imana ngo tunyura hariya kugira ngo abari bo batuvuganira kuri wowe Mana, ibyo mubwira Imana, muzi ko mubwira Imana ibintu nta kiremwa na kimwe yaba ari mu bituye mu isi no mu bituye mu ijuru bibizi. Nuvuga ngo ayo makuru muha Imana ko munyura kuri biriya biremwa ngo bibavuganire,
ni amakuru mashyashya ntabwo azwi, kubera ko Imana yamaze kwemeza ko uje ashaka kuyisaba, uza ashaka kuyisenga nta handi agomba guca, agomba kuyisaba no kuyisenga direct. Iyo rero niyo bita tawhid bayisilamu. Atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fi samawati wala fil ard. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala agasoza avuga ati subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah subhanahu wa ta'ala aratagatifutse ndetse aranejejwe muri ibyo byose bamubangikanyaho bari abantu, yaba ari ibyo byose bacaho wavuga mu izina rya kanaka ngo kugira ngo kanaka muvuganire ku Mana, kanaka ntakiriho, uwajya kumva kabwira uhambye mumva ngo mvuganira ku Mana ivi na ivi, wamanika amahirizi mu duka rye ati aya mahirizi niyo azazana abakiriya. Ibyo byose mukorera kwa Allah subhanahu wa ta'ala nta na kimwe abiziho bavandi mu Islam. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mu yindi aya katubwira ati walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra. Mwenyezi Mungu kugira ngo yemeze ko ariwe tugomba gusenga wenyine, arakugaragariza ko no ku munsi w'imperuka nitumara kuzurwa ubwaho Imana izatubwira ati walaqad ji'tumuna furada, birangiye mutuziye ari muri mwenyine. Furada abamenyi baratubwira bati hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam itubwira iti yub'athu an-nasu yawm al-qiyamah, abantu ku munsi w'imperuka bazazurwa uratan, bambaye ubusa, nta mwenda bambaye. Mvanga abantu nituzuka ku munsi w'imperuka tuzazuka nta kintu na kimwe twambaye, hufatan, twambaye ibirenge nta n'inkweto twambaye, ghurlan, yewe tudasiramuye. Abagabo tuzazuka tutanasiramuye abayisilamu. Ibi ni bigaragaza abantu kuzazuka bambaye ibirenge, mvanga nta nkweto bambaye, banambaye ubusa batanasiramuye. Ubundi ni nagutyo umuntu avuka. Iyo umuntu avutse aje ku isi avuka nta myenda yambaye, avuka adasiramuye, uretse ko hari wenda bakiya bavuka basiramuye, akavuka nta n'inkweto yambaye. Uko nguko uvuka ni nako uzazuka ku munsi w'imperuka, nta kintu na kimwe wambaye, nta nkweto, nta myenda, yewe n'ubwambure bwawe budasiramuye. Aisha radiyallahu anha amaze kumva iyi hadithi yabaje intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ati ya Rasulullah, ese abantu ntibazareba abandi baseke? Intumwa y'Imana iti ibintu bizabikomeye nta uzagira umwanya wo guseka. Uburyo ibintu bizabimeze nta uzabona uwo mwanya wo guseka. Imana iti walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala abwira abantu ati mutuziye muri mwenyine, nukuvuga ngo uko mwavutse, uko bwa mbere dutangira kubarema niko muje. Kama khalaqnakum awwala marra, kubera ko iyo umuntu avutse bwa mbere nta mwenda azana ku isi, nta kintu na kimwe. Imitungo yawe uzazuka nta nimwe ufite, nkuko n'ubundi uvuka uza ku isi nta mutungo wari ufite, habe n'ifaranga na rimwe. None ikibazo kikaza kibaza giti, niba umuntu avuka nta kintu na kimwe azanye ku isi, akaba azanazuka imbere y'Imana nta kintu na kimwe azanye, kubera icyo usaba Imana hari ikindi ushyira hagati yawe n'Imana? Wasabye iriya Mana yonyine yakuremye uri wenyine kandi nayo iri yonyine. Ndagira ngo mve iki kintu, Imana yakuremye iri yonyine, nta wundi yifashije mu kurema, inagushyira ku isi uri wenyine. None kuki wowe ujya kuyisaba ugashyira ikindi hagati yawe na Allah subhanahu wa ta'ala? Imana iti walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Iriya mitungo yose mwagezeho, amafaranga, imyenda wari utunze, amamodoka wari utunze, amazu wari ufite, ku munsi w'imperuka uzazuka nta na kimwe ufite. Ku munsi w'imperuka biriya byose wari utunze ku isi nta na kimwe wallahi uzazana imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Niki gituma ubangikanya Imana? Mwenyezi Mungu akatubwira ati wama nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka. Imana iti hanga Imana izabiri kubwira ku munsi w'imperuka abantu bayibangikanyaga, abantu bari bafite ibindi basaba kugira ngo bibavuganire ku Mana, ibibwira iti wama nara ma'akum shufa'akum, kandi ubu nta nubwo turi kubabona muri kumwe n'ababandi mwitaga ko ari abavugizi banyu bavuganira ku Mana. Ni ukuvuga ngo umuntu usenga imva, umuntu